Opština Šid ponosi se odličnim rezultatima koje su postigli sportisti ove lokalne zajednice, istakao je predsjednik Skupštine opštine Šid Đorđe Tomić na svečanom proglašenju najboljih sportista u 2024. godini. Svojim radom, zalaganjem i upornošću sa pokrajinskih, republičkih i međunarodnih takmičenja doneli su pregršt medalja. Nagradu za životno delo poneo je Mitar Mitrović, dugogodišnji predsjednik rukometnog kluba Radnički 1958 Šid, dok su nagradu za najboljeg sportistu i sportistkinju poneli Lazar Ćalić, član boćarskog kluba Fruška Gora Erdevik, i Bojana Jovanović, članica MTB kluba Jednota iz Šida. U kategoriji najbolje muške ekipe nagrađen je rukometni klub Radnički 1958, ekipa uzrasta do 16 godina, a u kategoriji najbolje ženske ekipe nagrađene su seniorke biciklističkog kluba Šid. Evo kako su 2024. ocenili sportisti. Godina je bila odlična, osvojila sam dosta medalja. Ova nagrada mi najviše znači od svih. Kakva je godina bila i za tebe? Pa bila je dobra i omiljeno mi je bilo državno prvenstvo. A ova nagrada, verujem da je i ova posebna. Pa da. Ja sam prezadovoljna svojim uspjesima i nadam se da će biti još bolje u sljedećoj godini. Konkurencija je bila jaka, ali sam se trudila da budem bolja od sebe u prošloj godini. Bila je vrlo dobra godina, plasirali smo se u Superligu, gdje ćemo se takmičiti protiv 10 najboljih ekipa i 4 najbolje idu na državno prvenstvo i potrudit ćemo se da budemo tih 4. Kao tim vidim da ste složni. Koliko vam znači ova plaketa u rukama? Znači, to nam je motivacija da i sljedeće godine bude tako. Bilo je dosta uspeha i bilo je naporno, ali sam zadovoljna što sam osvojila. Ova plaketa u tvojim rukama, koliko ti znači, koliko je motiv recimo za u buduće? Pa mnogo mi znači i samo je motiv da nastavim još dalje, da se takmičim i da idem dalje. U kategoriji pionira nagrađeni su Teodora Grujičić i Kristijan Grozdanić, članovi MTB kluba Jednota Šid. U kategoriji kadeta nagrađeni su Ivana Savić, članica kajak kanu kluba Filip Višnjić, Lana Stojšić iz karate kluba Šid i Milan Stojadinović iz MTB kluba Jednota. U kategoriji omladinaca plaketu najboljih poneli su Gordana Stanimirović, članica kajak kanu kluba Filip Višnjić iz Višnjićeva, i Luka Bevanda, član rukometnog kluba Radnički 1958. Titulu najboljeg trenera u 2024. poneo je Mario Pernar, trener rukometnog kluba Radnički 1958, a njegov klubski kolega Miloš Milošević zahvalio se u ime nagrađenih. Svečanost proglašenja najuspešnijih sportista u 2024. organizovao je Sportski savez opštine Šid. Skupština opštine Šid